chena lalpa le inin kar ngai to la ing anginam lom thur hil dingin ya tu kum hunehin hing chen hunehin lalpa le ya gospel le ham that na ngai to ro siar chung da ya singin rem tu ba lal ro pu ya hung khani chun nang khoma ma le tuk tok dingin thok ro khai siar chung a singin mal ro pu se ki je tim lo go Kalungril sungril takan thokin Gospel Centenary celebration mangdinga hunghai popo abikin voituk Women Endeavor Service mangdinga hunghai popo inreng in ilalpai suming in sibai kabuk chevani voisun hin nilomum takanilayin kutin chel phaka chibai ehan buk phak no khamin e rengin e kol leking voile changami hai kha dit sakna chibai hangin bukin la kanoma to hin e rengin chibai in bukaiti. Let's shake our hands. Lalpa chun pakin umro se Lein noi lo po hai chun lalpa chu tri hai sin la khovela po hai chu ama tri nomro se ama chunarhila ahungum ta thua pe ka hung det tasia lalpa in nam tin remro chu eng khom nelawa an chang tira metin ngai tu hai chu eng khom that nem na nei lovin asim lak lalpa rem rod rok chu kum khoinom de tata alung rilangai tu hai chu son po chenin de tati lalpa pathena nei nam chan ham tha ama ro chandinga thlang mi hai chu pathen thu takai tim chei renga ta den tharin lalpan mal mi som pek ro se. Now may I request Reverend El Remlin to have invocation prayer. Pathin ko matrong try and loku naite. Let's look to God in prayer. Kan lalpale kan pathin in pak tlak pathin. Zangai na chui lo le lungin sina top nei lo amen kol tu. Amasa ni mingro puin pak ni kum lom tu kan ril che. Voisun in lalpa yan ni kan ay fe thanok ta. Program hai te meken mang meken boka. Hing hai po ilungin sin le nang maro puin na dinga. Nang mana hai ta ding mal som nani bok ding ni kuta tharin kan lanche thuril tu ding dam lasak tu ding dam le item ran hung participate ding hai po nang mana tharin uthang puila iro puina mu kan nom lalpa
nang le nang un choi moi nin kan fil che chong chulom thuril jing pumen sandam tulal pai su Krista men kan un che amen. $1,000 voice pathenin pak dingin e ko dingana to hin chon an ni zawa thuril toy ko man e secretary hun toy ti la ding e ko bok din twin 1,000 voice pathenin pak nan landing in ko waiti Roll
hallelujah rau puin ngai no ma le 1000 voice manga pathen in pak tu hai po in reng in lalpan malstom na thar buro sen cheu voi tu kai thuril tu ding Reverend Richard Howell ai ko man Gospel Centenary Celebration Committee Reverend lalnei khop hun toy ti mang dingin ai ko vai tai thuril tu tha tiangin ahong kovel dingani Gospel Centenary Celebration Committee mengin in reng in Centenary lomna chibai kan buk cheu Reverend Dr. Richard Howell here MA BD THM Canada Anjuka PhD Holland Anjuk Bokone Asynchronizing to General Secretary Evangelical Fellowship of India Le Asia Evangelical Alliance General Secretary Achel Sapakone. We have a very close relationship with Evangelical Fellowship of India. In 1972, when the church building Robert Jubilee Chapel Shelman construction was standing abeyance for some time due to final crisis, but EFVI assisted financially and the church was completed. We thank you for that and we recognize and will never be forgotten. In 1994, when the church was facing severe crisis, EFEI organized and sponsored the church leader conference, and that was something we cannot forget. And more and above that, Reverend Chung Tang Trek, who is one of the secretaries in EFEI, has been promoting Gospel Centenary and funds and also organizing so many crusades and revival programs. And these are possible because of EFEI leadership in New Delhi, which is heading by Reverend Richard Howell. We thank you, sir. Today you are leaving this hall, and we are so much indebted to you and to EFEI. May the Lord bless you and continue to guide you in the future. And we look you as our father, evangelical father in India. And we wish you all the best. We wish you as well a safe journey to New Delhi. May you kindly take your time. Today you will be preaching and people are expecting you very much. Thank you, please. Before we get into God's word, let's pray. ประเทศก็มาโลตรงใจ We are grateful to you, our Heavenly Father, for your presence in our midst. ลัลปาไว้สุนกันไหลทั้งไหลกันโลมา We are grateful to you that we can celebrate the faithfulness of your people, faithfulness of the gospel. อีริงนั่นแหละจันทินทาริงน่าไว้สุนเห็นกันลมเทเลนลมทุกันถึงเจ Lord, you have always proved to be faithful in spite of our unfaithfulness. มีดังหายริงกันนาวขมินริงจิงเลนกันลมมันนี่ We are thankful to you that we have seen with our own eyes the power of the gospel to transform life, to transform cultures. จันทินทัดทิวทอเทนอินน้ำหายเละน้ำนุนผงหายลักเล่นกันหัวเล่นกันลมบุกันเอ We are grateful to you for the church in Manipur. มณิปุระโกทันหายเลยขมินลมทุกันถึงเจ้า What a blessing they are, not only to the state, but to the worldwide community. ฮีมัลสอมนะฮีสเตตตาดิ้งจวันนาโคเวลปุ่มปุยตาดิ้งอันยา We thank you for the missionary vision. มิสนารีหายดิ้งปังคมฮัสซอนเทดิ้งิน We pray, God, that the fire of mission would continue to burn. ฮีจันจินชาไม่เห็นละกางซูไปดิ้งกันเงินบกเจเน And now, Lord, we pray that even as we look from your holy word, you would minister to us. ไว้สู้เห็นกันไหลเห็นนั่งเงินที่ได้ทอดิ้งกันทีกันเรตายทุกกันพบกันหลอมันเอ Speak to each one of us, oh God, we are needy people. We need to hear your voice and your voice alone. ไว้สู้เห็นมิตินโกมาทูทิลานั่งหิกันมาโมกันโมตักเจเน In Jesus' name we pray. พี่สู้เห็นกันเงินเจ Amen. It's my privilege to be here and share God's word with you this morning. ไว้สู้ที่ไล่มัวนาอินโกมาประเทศทุกข์ก็หิลเทเลยหินกะโลมา
It's been a wonderful experience to be part of the 100 years of God's faithfulness. ประเทศเร่งกุมหน้ากุมสกัดลมหน้ากระชังเหกตาเรื่องที่ลุตตะกันละนี่ There are two images that come to my mind if I were to explain what I experienced. ฮิตตะกะหินทิลปะนี่กระตุ้งเรื่องหงเงินละงา The first is the burning bush. อัปขัดนัจู The burning bush. จิมบุกาไม่หงกลางขยะ You remember, In Moses saw a bush that was burning but would not be consumed. โมเสสขันทะเลระคันจิมบุกไม่อยากกลางนี่เส้นลาของกลางเจ้าสีละวะหัว And God invited Moses. ประเทศจนโมเสสกว่า God called him by name. ประเทศจนนักมิงินักว่า And God told him, remove your shoes, ประเทศจนอิเพยขกลีบลา because the place where you are standing is holy ground. อาศันจะยิงยีร์นะหุ่นขาหุ่นอินเทงอันเดีย We have been invited in the Centenary celebrations into the presence of God. ไว้ส่วนเห็นเซนเตนารีลอมนะหุ่นประเทศนะหุ่นช่างนี่กินโควิดในอุมา And God is present with us. ประเทศจะไอ้กลัวมาอุมานี่ God is the host, and He is the one who has extended invitation to be in His presence. ประเทศจะอันไหนตู้เลยอันลุงติร์ตู้ตะกันนาจูมนะหุ่นช่างนี่กินมีโควิดนี่ Christ is present with us even now. ไว้ส่วนจนคริสต์จะไอ้กลัวมาละอุมา He has promised, where 2 or 3 shall gather together in my name, I will be there. อามาจนมีประคัดปฏิปทุมคมกับมีงานคอมจนช่างก็ติดทูมีเต็มปกา The second image that comes to my mind is when David danced in the presence of God. อาปะนี้นะจูประเทศนินดาวิดินประเทศนะดิ่งอาทิละไงตัวขัน David was happy that the Ark of the Covenant is come back. ดาวิดจูประเทศบ่มาหุงกิรขนาดลมเบกา And his joy knew no limits. อาลิมนะจูตอบจินในโลอาลิมเบกา A king of a nation น้ำหายลัลปา who should have, according to the standards of the time, behaved a little more respectfully. จงลายหุนาดิ่งจุดมาจูอินซาตักส่วนนี้ But he was overtaken by the joy of the presence of the Lord, and he danced in God's presence. จงลายหุนาดิ่งจุดมาจูอาลิมนะจุนอาช่วยนะสันยินประเทศบอมมาจนนัสตะกินลามตา We have seen that happen in this gospel centenary celebration. He gospel centenary lom na comment to chang choi mu ni Friend, God is present with us, ประเทศchoi ko ma phat chun and you have been wonderful people, นั่งนี่ค่ะมีมักตักมีดังลำตะเกินหงนี่ตา hosting such a huge celebration. เฮงางาลอมนะเราปุ้ยตักไก่คอมไทยได้เงิน You know, also respecting the missionaries who came. จู่โจจุนลวินมิชชันนารีหงไฮคอมอินซาบกา The memory of those who came and suffered, those who sacrificed. เฮงลายหุนานเฮงนาโลเปียเฮงลายหุนาหงไฮจู It's a precious memory. จู่โจหงไฮคอมจูเฮียสิงนะลุตักจวน Thank God for those who came and shared the word. จงลายหุนาจันจินท้องตัวไฮคอมจุลอมัน The 1,000-voice choir. มีสร้างขัดละปอ And ไฮคอม yesterday we even heard 1,000 children voice choir. จานี่คันนาวปังสร้างขัดให้ละปอ And ไม่ไง how beautiful that is. คอมจุมอยตะกันละนี่ You know, even in young age, you are nurtured in faith. ไว้ซุนนาวปังหุ่นไหลคอมคันนาวปังดิดตักเลยนาวปังริงในตัวไฮ As EFI, we are happy for our partnership in the gospel with ICI Church and many other churches in Manipur. EFI in ICI โกหันเล่โกหันดังมณิปุระไฮเล่กันอินซอมเลยหินกันหล่อมันนี่ Reverend Chung Tang Thik, we call him Bishop of the Northeast. Reverend จุงทังเช็คเฮ North East งา Bishop ตินกันกว่า It's also wonderful to see that you have even invited children from Odisha. โอดิซารามานาปังไฮคอมินไฮเฟลกันหัว The persecution in Odisha was the worst ever in the history of Christianity in India. โอดิซารามาสุกน้ำนั้นนะคะอินเดียฮิสเทียจูอาราบลักตะกันยา 50,000 people were displaced. มีเฮมสิงาเวลจูอันนี้เลโลโลเทโลนั่น Every สัน single denomination suffered. ปอลตินนันตัวระ There were many martyrs for faith.
ตะกะจุนมีตั้มตะเกนันทีพาบอก You know, there is a saying that these poor people convert because of rice. They are known as rice Christians. ซุงอังมีปุ้ยหายจู rice Christians Yeah, rice Christians. You give them rice, they become Christians. บุยเปกาคริสเตียนอันหุ่นช่างเลยคันซุงหายจูบุคริสเตียนที่อากวันเนี่ย That is a false propaganda that has been spread against poor people. ซุงหายจูทิลอินดิกเราตะกามีระเทหายจูงาอันเราสุดทางเสี There ย were many poor people in Odisha who had an option either to deny Christ and live or to pay with their life. They chose to die even though they were poor. โอริสาเรามาคุณคริสมีภาษีตั้มตักอันที่ดิ้งเข้ามาอิสุคริสต์มีงาที่ที่งามาคริสเตียนดิ้งมันอุมานี There were people who were at gunpoint asked to deny Christ. จงให้ความจูสิลายและจุกตัวอิสุคริสต์อินพัดดิ้งเงี้ยนั่นบอกา Poor men, poor women, poor pastors, they stood firm for the faith of their fathers. มีตั้มตักรงบอลตู้หายอันริงนั่นเลยที่งามันบอกกันเห็ดตะกางเงี้ยนั่นบอกกันนี่ So thank God for your interest in the church in Odisha. จุเลยจุนโอริสาเรามาก่อนให้ตาดิ้งลุงลิ้นแปลกเลยคอมมินลัลป้าเป็นปากกันนุ่มประเสริ One of our secretaries of EFI, you have invited Miss Sumita Pramanik. She is here with the children. สุมิตาประมาติไฟสักนาทีประคัดนาวปังไฮในอินโควา It was also wonderful for me to take sessions for 100 missionaries that you have in the morning. ไว้ส่วนคันมิชชันนารีสักขัดไฮไลน์เกี่ยวกับทุกข์เลยคอมจุดที่รับลาที่เราปุ้ยตะกันนี่ They are your people whom you have commissioned to go and proclaim the gospel of Jesus Christ. จงให้ฉันนั่งนี่มีไฮไงจันจินชาปุงแต่ดิ้งอินิติรสุขไฮยันเนี่ย And I pray you would continue to do that. ปัดจงสุดละทอซมไปดิ้งกับจงใจสิ่งบุกันนี่ You know, women in Manipur, in fact, all over Northeast, are the base for mission. ฮีมณิปุรและนอร์ทอีสต์รามามีไฮฮีจันจินทำดิ้งมีชัดตะกันนี่ที่กระเทตา They have markets. They sell and raise money locally for the cause of mission. รำทิมรงบอลและดิ้งหินบาซาร์ไฮซิมฟอร์มินทิลไฮจอรินสุมันหุลักตีกระเทตา God bless you, women. ประเทศนี้มาละสอมเจ้าวันนี้ Men will always keep you back, but God knows your sacrifice. ปัดมีเรื่องนั้นเทงิลเข้ามาประเทศตัวนี้แปลกนับปุ๊บประเทศจริงอันนี้ God bless you. ลัลปานมาละสอมเราเช่นเจ้า There are 3 things you need to know. ทิลปฐุมินเทปตูเรามันนี่ Men and women are equal in the Bible. นุไม่เล่ปัสสัลฮีไบเบิลสิ่งนี้อังสารนี่ Women, do you believe that? นุไม่หาอินริงาม You are equal to men. ปัสสัลเลยอินอังนี่ God never made you less. ประเทศนี้อาจินเล่มนั่นเสียมน้อยเจ้า Both male and female are created in the image and likeness of God. นุไม่เล่ปัสสัลฮีประเทศอังกาเสียมเว่นนี่ Secondly, อาประเทศน่าจุน Jesus died for both men and women equally. ยิสุคริสต์ฮีนุไม่เล่ปัสสัลตาดินอังสารนาทีเว่นนี่ So you are created equal, redeemed equal. อังคตาสีมินนาอังคตาสันดามินนี่ปกันนี่ Jesus did not die for men only, he died for women as well. ยิสุฮิปัสสัลตาดิ้งเจ้านาทีโน่นุไม่ให้ตาดิ้งคมนาทีนี่ Equal redemption for women. นุไม่ให้ตาดิ้งคมาอินสันอังคัดจานี่ The gifts of the Holy Spirit are given equally. สาราวทิ้งหิมเปกคมอินังจาราเปกันนี่ปกัน My นี่ Bible says nowhere that some gifts are only meant for men and some gifts are only meant for women. ไบเบิลคนไล่มุนคมทิลเปกแรงฮิปัสสัลตาดิ้งเจ้านาเปกานุไม่เปกเวนที่ฮันซิกโนนี่ India would be a transformed nation if women in India were empowered much more. อินเดียรามานุไม่ให้ฮิทิลทอไทยดิ้งไอซิมพาจนอินเดียน้ำทารินาละหุ่นตักเข่งดิ้งนี่ God has given you the Holy Spirit, the gifts of the Holy Spirit, use them. ลัลปาประเทศจนสาราวทิ้งลิมเล่สาราวทิ้งลิมทิลทอไทยน่าจะเปกเจวนาจุมังเรา We work side by side as a team. ปอลคัดอังินไอเฟไอสินัยทอรอลไปดิ้งนี่ Women in Northeast, in fact, all over the world work much harder than men. ฮีนอตอีสานนุไปให้ฮีมุนตั้ม
taka pasal hai neng mandin thale mani If you are a working woman, you work 14 hours more than men every week. nu mai sin tho hai chu kar tin hin pasal ne kin dar kar som palin sinin thoron le mani You know, men take all the glory, but women, they know, are the backbone. pasal hai chun a ming that na pawan la ka ana chu nu mai hai eng amana Women in India are very powerful. chu le chun nu mai hai hi thil tho thei takin ni They say if man is the head, then women is the neck. mi hai chun pasal cha lu ni a nu mai hi ring aren ti laka The head cannot move without the neck. ring bowin lu chang thei no a Yeah. God bless you. lalpan mal som ra sen cheu It was Mary chu chu ni maria ni that brought Christ into this world. Isu Krista khovela hung pai dok tu chu She suffered, atura she stood firm. angir ngeta The statement that Mary makes, let it be according to your word. Whatever you say, God, I submit. lalpa sok nu kana lalpa ti ang tapot ka chung atlung ro senati ni kha That's what the word of God says concerning Mary. She had faith. chu le chuna ni da pathin thu in Mary chu ring na na yani She had a very difficult mission to follow. thil har sat takal thoding na ya There was insult from men. mu sit na tong baw pasalan thokin hung boka Even Joseph doubted probably something has went wrong, so he wanted to divorce her. Joseph khom chun thilin dik na tani ti heinin thepuya tumta But God intervened. No, Joseph, Mary is holy. pathin ruk chun Joseph chung chun no What is in Mary her khan theng womb ani is of the Holy Spirit of God. anau pai khom chu tlarau theng himan thoka hunga ne tia And Mary submitted herself. Mari ruk chu ama le mas pathin hul an pe ka Bible says Joseph was a righteous man. Joseph khom chu Bible chun mi indika ne ti God chose a faithful, righteous man to be the husband of Mary. la pa pathin chun mi indik le miring tak chu Mari pasal ding na lang pe ka ni My dear brothers and sisters, if you are a married family, men, be faithful to your wife. voi su na unau hai in nei ta in sung ko in ni chun in mai hai ta ding in ring ro You are the head of the family. If you claim to be the head, live your responsibilities of a high priest of the family. in sung ko hin alu kan nei in ti chun chu them pulal tak sin kha thoro It is strong families that make strong churches. chu le chun ani ko han nget tak chu sung ko nget tak ina sim laka Satan is out to destroy families. setan chun pathe sung ko chu asuk sita tum laka He is taking our young people away into drug addiction and illicit sexual relationships. now thalai pol hai chu dam do in rui thele nu mai pasal na thila ahung tana Mothers, pray for your children even when they are young, that they would be protected from the temptations of this world. nu hai in now hai ta ding in tong tai ro khovel hlem nan thoka an him theina ding in Young people have taken a wrong route thalai hai chun lamin dik lo chan zuya that leads to destruction. chu chu sit na lut lakani Manipur comes in the route that trades drugs. Manipur khom hi dam doi thano hai lampuya And these drug peddlers who want money would addict our children to drugs. mitam tak ai now hai dam doi in rui thai min ching tira sumla dok no man tamani Wake up! thang so kai tiu It's only with the power of God can you fight this evil. chup chup thil thano po po chup pathin thil tho thena chu nei do thayani The power of God, the power of the gospel of Jesus Christ can liberate young people from drug addiction. pathin thil tho theina le chan chin tha thil tho theina hin thalai ring nun hai hi dam doi thano in rui thaian thokin an so thei bokani Please turn with me to 2 Chronicles chapter 7 verse 14. chronicle panina bungsari God says the health of the nation depends upon his people in the nation. pathin chun nam hai ring nun chu ama mi pui hai an katanetia Solomon constructed a temple.
Solomon chun temple la bola and he offered sacrifices. chung hai khom chu a hungin hlan ta And God promised his presence there. pathen chun chataka ding ani ti chan But tem ta God gave conditional promise to Solomon. pathen chun umje condition umin Solomon ko ma chun thua ti ma Will you read it? 2 Chronicles 7:14. only 14 Yeah. kami hai kaming choya ko hai chu anin suk noya an tong traya an lampui lo hai chu ngat sana ka melan hung jong chun vana in thok chun lo thing kata an sul chungai dam kata an ram khom chu suk risel bok kati God is talking to his people. pathin cho mi hai ko ma thu thila And God gives 4 conditions for revival to happen. pathin chun revival tung theina chung thil pathum tho ding a pe kani God says, if my people will do 4 things, I will do 3 things. pathin chun kami han thil palin tho chun thil pathum thong kati If my people who are called by my name kami hai chun kamingan hung kova shall humble themselves. anin pha noya The first condition is humility. apakhat na chu I mani le mani in pha And noina secondly, second condition is and pray. apani na chu tong tai ding Third condition is seek my face. apathum na chun ka mena nung zonga And number 4 is turn from their wicked ways. apali na chun an sul hayan mak san chun Humility is number 1. apakhat na chun in pha noina Prayer is number 2. apani na chun tong tai na Seek my face is number 3. ka mena jong chun pathum na And repentance is number 4. an sul hayan sim san chun Then God says, I will do 3 things. pathen chun thil pathum thong ka ti ni I will hear from heaven. vana in thokanan lo hing kata I will forgive their sin. an sul hai chungai dam kati And I will heal their land. an hlim na khom chu tum dam nok kata 3 promises that God gives us. I will hear, I will forgive, I will heal. pathenin thutem pathuma sem hai chu an rol heng kata ngai dam kata suk dam nok kati If my people who are called by my name, kami hain kaminganung kova I believe all of us sitting here claim to be people of God. hitaka mai po po hin pathen mi hai kan niti ngai ti Do you believe that? in ringam Do you believe that? in ring chun kan ring ti ro Say hallelujah. hallelujah ti ngai ti Let them. And that's very low. in ring dem ti ro I'll tell you. I'll teach you another hallelujah. I'm from Punjab and there is a Punjabi hallelujah also. hallelujah pakhat panza pa mi la hung chuk tir ka ti che Hallelujah! Would you try Punjabi hallelujah? let them say hang ti ngai ti khang sara khani rengin e kut hen tho se ngai ta pakhat pani pathum ti ngai ti le We are people of God. pathen mi hai ni Do you believe that? in ringam People in Manipur, do you believe you are people of God? Manipur mi hai pathen mi hai kan ni ti in ringam God who created heaven and earth, we belong to Him. pathen noi leban sim tu pa mi hai ni We are people of God. pathen mi hai ni I'll give you one example of another Punjabi, panjami hai an thokin thil in chuk ding pakhat a in very pakhat famous Punjabi, panjami mingin thang takal Sadhu Sundar Singh. sadhu sandar singh You've heard of Sadhu Sundar Singh? sadhu sandar singh in het lakam He went to England. England, yeah. He met the King of England before Queen Elizabeth, much longer. He met the King of England. Queen Elizabeth palina England lal do zon mo puya And the king said, you must be happy to be in the presence of a king. lal chun lal ko ma yum chi lo mi ti mo tia Do you know what Sadhu Sundar Singh replied? sadhu sandar singh chun engtin madona He said, I live in the presence of the King of Kings. ke chu lal hai lal umna muna kani atia No hallelujah. I live in the presence of the King of Kings. lal hai lal umna muna kani Our identity first and foremost is we are people of God. ei dang lam na tak chu
ประเทศมีหายนี่ You can be a Mar, Mizo, or Kuki, or Punjabi, or Kerala, Malayalam, Wales, England, China, Japan, whatever you are. First and foremost, we are people of God. มารินนิไทยมีสวินนิไทยเองน้ำความนิไทยนาจูประเทศมีหายนี่ Our definition, first of all, is I belong to God. ไอ้ไปมอนัตักจูประเทศนะประเทศก็มาอุเมนประเท We ศ live in a world which is terribly divided. We live in a world which is divided. โคเวลอินเทซิงอ่ะอุเมนเนี่ย Jesus unites. อีสู้จนสมคอมดอกกันนี่ Red and yellow, black and white, all are precious in His sight. มีดุมมีงูมีก็มีสู้จนปะคาเตนี่ We are people of God. ประเทศนาวหายนี่ Unless you believe that, you will never behave like one. จู่ๆอินริงโนจุนประเทศนาวหายกับนมเทนอที่นิว You know, there was a war. A war took place between England and France. อีอังกฤษและฝรั่งเศสการะอินโดนาชงไลน์ And there was one soldier who was having a very low opinion about himself. He thought he's very weak, useless fellow, wanted to run away from war. สิไปปะคาตอุมาอามาเลมาอินไงเจ้าตะกะอินไงอินโดนะมุนันทุกาสานเซนอมจิงกันนี่ So he was brought before Napoleon. เนโปเลียนก็มันหงโชยา Napoleon asked him, "What is your name?" เนโปเลียนจุนิมิงเอมานาติยา He said, "My name is Napoleon." อามิงจูก็มิงจูเนโปเลียนนี่ติยา Napoleon was very sad. เนโปเลียนจะลุงไง He said, "My name is also Napoleon. Your name is also Napoleon. Why ก็ are มิง you ให้เน running โปเลียน away?" นะอีมิงคมเนโปเลียนนะ He told him one thing: ทิลปะคาตฮิลันนี่ either change your name อีมิงอิเซงโนเล or change your behavior. ยุมดานเซงรอ You can't call yourself Napoleon and run away from the battlefield. อินโดนาตันซิกซินปูมินเนโปเลียนอินที่ไทยนอตินี่ That's what God tells us, you and me also. จู่ๆประเทศนั่งเลยแค่ความมิตีนี่ You call yourself, we are people of God. นั่งเลยนั่งประเทศไม่หายกันเนอินเตีย Either behave like people of God or change your name. ยุมดานิเซงโนเลอีมิงเซงรอ We are people of God. ประเทศมีหายนี่ Okay. You can stand before any power in the world. I am a child of God. โคเวลาทิลโทเทนเองมาคมงีรินเกยจุดประเทศนาวกันอีทีดีกันนี่ That's what God says. If my people will do four things. จู่ๆในประเทศนาทีก็มีหายทิลปลินทอจุน The first thing he says is humble yourself. อปขัดนาจุนอันนี้ไงโนยาอันนี้ผ่านโนยา If we were to give a sermon, if I were to give a sermon, I will start with repentance. God doesn't start with repentance. เกยทูกหิลจุนโซลซิมนาก็หิลเทียนาประเทศนี้โซลซิมนาหิลจันน He อน says, first of all, humble yourself. อปขัดนาจุนอินผ่านโนยา Humble yourself. นั่งเลยนักอินผ่านโนยลา Humility comes when we compare ourselves in relation to God. ฮีอินผ่านโนยนะฮีประเทศเลยอินซอมนาเสียมทานี่ When you compare yourself with people, you find yourself better than others. มีหายเนกาท่านเลยมาอินไงจุน When you compare yourself with God, we are nowhere. ประเทศเลยอินขายขึ้นรกสุนอัชลิมินที่เทนอที่นี่ We are sinners saved by grace. ไอ้นี่ฮีมิโซลุงอินเสียดนาสันดำสวัยนี่ God says, humble yourself. ประเทศจุนอินผ่านโนยุนลา Then he says, pray. ตรงใจอินลา Humble people pray. มีอินผ่านโนยายจนตรงใจละกันนี่ Proud people never pray. มีจะปูให้จนตรงใจไงเนาะ Prayer is for the helpless. ตรงใจนะฮีช่างปุยง่ายให้ตาดิกันนี่ If you don't think you need help, you'll never pray. ช่างปุยทูเลยอินไงเนาะจนตรงใจไง We เนาะที่นี่ need to pray. ตรงใจทูเลย Abraham prayed. อับราฮัมมาตรงใจ When God was going to destroy Sodom and Gomorrah, Abraham prayed. โซโดมเลกโมราประเทศน่ะสุขเสร็จนิ่งขนาดอับราฮัม And มาตรงใจ Abraham argued with God. ประเทศจูอับราฮัมจุนประเทศจูอันเซลปุยา Abraham had the courage to have a dialogue with God. อับราฮัมจุนประเทศเลอินเซลงำเขาเป็นหวยเช่นนั้น It is the day when God kept agreeing to whatever Abraham said.
ประเทศจุนอับราฮัมที่พัดจะปมอัปมนี่ Let me repeat what Abraham asked for. I will say it very soon so that you get the sense of what I'm going to ask you after that. อับราฮัมทิลให้จูทิลกตาจุนกทิลนมให้ทิลประเทศนั่นเอง Now it's God and Abraham. ฮิตากะหินอับราฮัมเลยประเทศ Abraham says if there are 50 ประเทศอับราฮัมจุนมีสมงานนี่จุน who are not following sinful ways, will you spare Sodom and Gomorrah? ส่วนนั้นปีหอลมีสมงานนี่จุนโซดอมเลยคอมราสลางิที่นั่นตัวน่ะ And God says, for the sake of 50, I will not destroy. สมงานให้เลยจุนสุขเชนอนี่งัตยา Then Abraham argues some more. ประเทศอับราฮัมจุนหังเงินนอก And this is how it goes. จวงจุนเฟนี่ 50, God says, I agree. 40, I agree. 30, I agree. 20, I agree. 10, I agree. ประเทศจุนสมงาปมาสมลีปมาสมทุมาปมาสมลีปมาสมเจนขมาปมานี่ Tell me, who is the boss in this argument? ฮีอันนี้เบกนะหินตูมานาเราพูดเลม Or as they say, who's calling the shots? Who is commanding whom? อ๋อตูนำทูนี่เลมาตะกะหิน No, I know God is boss. God is the sovereign ruler. But here is Abraham for the love of his people. Sodom and Gomorrah that God was going to destroy. He said 50, 40, 30, 20, 10. And God said, okay, Abraham, okay, Abraham, okay, Abraham. ประเทศจุดที่เลงกิมทองเทียนี่อันนั้นฮีจุมโรกหินจูอับราฮัมจุยเลมาสอมงานทกินสอมลีสอมทุมสอมย่านทกินสอมเจน Church in Manipur knows nothing happens without prayer. ตรงใจนั่นอจนเองคอมเมนต์ที่ละทอเทียนที่มันนี่พูดกันไอเหตุนี่ Prayer is saying, God, we depend upon you, we need you. ตรงใจประเทศจูไอ้มาโมให้มีไปถึงด้านไปจริงอ่ะ Intercession for those who are lost is necessary. Intercession for those who are lost in sin. Prayer for those who are lost in sin is necessary. มีโบ้ฟังหายตาที่งาตรงใจนะครับไปมอตักกันนี่ And then thirdly, God says, seek my face. ประเทศจุนปัตตุมนะจุนกับเมลซงเรา Seek me. มีซงเรา Look to me. มีเอ็นินลา That's where you will find the answer. จุนอดอนนามุกินตี When David and Goliath were having a fight, กอลิยัตและดาวิดนี่อันนี้โซลไลจุน the army of Israel was looking at Goliath and they were scared. อิสราเอลสิไปให้จนกอลิยัตท่านเอ็นาอันเจีย But David looked at God. ดาวิดโรคจนประเทศน่ะเอ็นา And he said, who is this Goliath who is challenging the army of God? ฮิตัวมานาประเทศสิไปให้เจ้าตู้สตีนี่ David had learned how to look at God. ดาวิดโรคจนประเทศน่ะเอ็นตาตา Friends, first and foremost, let's take up pleas and petitions to God. จุเลยจนประเทศเนี่ยประคัดน่าเสียงไอติว Seek my face. กับเมลซงเงินลา That's where we get our strength. จุดตะกัดจุนพลาดนั่นเลย That's where we get our commission. จุพาดจุนทิลตุไม่ในบกันนี่ And then God says, fourth thing that will happen is turn from your wicked way, repent. ประเทศจุนอินโซลให้หักซิมินลากัดสันระวัติบกา Repentance is a lifelong business. ฮิดำสู้กับไอ้ถอดินสู้โซลซิมนะ We commit sin, we need to change. ประเทศโซลไอ้ถอจุนตะการตกาอินทลักเลง The ตุลา good news of the Bible is when we repent, God forgives. ไบเบิลอาทิลทัตกินเจกจูไอ้ซิมพัดจุนดัลปานังไงดำมันนี่ God doesn't remember our sins anymore. ประเทศจุนไอ้โซลจะเฮ็ดสิ่งต่างไงนัว We remember people's sin. มีให้สินไอ้เฮ็ดสิ่งอ่ะ God doesn't remember your sin if you have repented. ประเทศโรคจุนอิโซลิซิมจุนเฮ็ดสิ่งต่าง Many เนี่ย Christians live unnecessarily in guilt even after repentance. คริสเตียนตั้มตักจุนซิมนุ่งคอมินโซลังอินไงนั่นละในละกา If you have repented and set the relationship right, God has forgiven you. อินซิมสันตักจุนลัลปาประเทศนังไงดำดิ้งเจวันนี้ Our culture is that of shame and honor. Our culture is shame culture. ไอ้นุนผงจานอังจารันี People do wrong things and are happy with it. When they are caught, they feel shameful. มีนทิรันทอโซลาอันมันจุนอินจักตะกันนี่ When Adam fell in sin, what happened? อาดัมินโซลาทอกันเองที่นั่นเอ็มสุงา He was shameful. He saw he was naked.
anzak ebek pek cho ama saru kan tian huta Adam was also guilty of having broken God's law. Adam chu pathin dana bo set na yin sol nan heta What did God do? pathin e mathwa God punished him by throwing him out of the garden. pathin na tho chu eden hu nan thoka not sokin But God covered his shame. pathin rok chu asarok na rok chu an khum pe kani God gave clothes to Adam and Eve. Adam le vi ko ma chun pu na pe ka Cover people's shame. mi hai in zak na chan They khuma are guilty, that has to be dealt with. But cover people's shame. God covered it. pathin chun mi hai suk sol na le an in zak na chan khum mak lakani In India, we do not restore broken images very soon because we are people of shame. pathe We don't forgive people easily because we are people who hold on to shame. sol nei zing lakai ni la yin mi hai suk sol na e ngai dam theino ni God has forgiven you. lalpa chu na ngai dam ta That's the chewa good news. chu chuni chamchin tha chu If you committed sin 1 month back thlakhat lim ta khan sol lo tho chun and 20 days back you repented of your sin, ni som ni lim ta khan lo sim san ta chun God forgave you. pathin chu na ngai dam ta chewa ni After 1 month, don't start repenting for the same sin. chu chu kum hun hung nu kom chun pathin chun chu chu sol If you pray to God, God, I committed sin 1 month back, God will say, son, my daughter, I don't know what you are talking about. God forgives and forgets. thlakhat ma khan lalpa thil ka suk so lai ti chun lalpa pathin chun kanaw e mi thwa ka het ta no atia san cha amilo ngai dam ta lak le People of God live guilt-free, shame-free life. pathin naw hai chun sol thang lo hing du nei na yani God says, if you do these 4 things, pathin chun hi thil pali in tho chun I will hear from heaven. vana in thokin lo heng kata God's ears are open to our prayer. ai tong tai na heading in na anaku ana khom ta do jing ani If you humble yourself inin pha no ya and pray in tong ta ya and seek my face ka melin zo and wa repent of your sin, in sol ha in sim I chun will hear you. lo heng ka ti chewa I will forgive you ngai dam ka ti chewa and I will heal the land. suk dam bok ka ti chew I would like to close with this. chu ta ka chun ka suk bok Manipur needs healing. Manipur chun suk damai tulani The land of Manipur needs healing. Manipur ram hin tum dam tulani There is a lot of bloodshed that has happened. thisen in sotam taka umta There is a lot of pain in the memories of people. mi hai lung le hin nat na tam taka umta poka There is a lot of shame that goes on. sol tam taka fe lai jing poka Manipur, as the whole world needs healing, khovel pumpuin Manipur hi suk dam we tulani need healing of a memory. ai het jing na khom suk dam tula God says, I will heal your memory. pathen chun in het jing ham suk dam Your pek ka chewa painful memory I will heal. in het jing na tak tak ha suk dam pek ka chewa My son, God says, gave his life so that your memory, your pain would be healed. kanau pa chun in nat na hai in lung na na hai khom suk dam ding ka pek chewa ni Pray for the peace of Manipur. Manipur Peace of Manipur. Manipur mi pui hai samong na dingin Pray for the prosperity of Manipur. Manipur mi hai lo sing dingin tong tai ro Love Manipur. Manipur mangai ro God has placed you in Manipur. Manipur hin lalpa na si chewa ni You are a missionary first of all to Manipur. Manipur ading hin missionary in ni First of all, you are a light to Manipur. Manipur ta ding in varin ni bokani God will heal Manipur. pathenin Manipur suk dam dingani God will listen to your prayer. lalpa nin tong tai na ngai sang Our ta young people will turn away from their wicked ways. ei thalai hai khom an lam pu thanan thunung hung kir no kan ta Friends, love people. Hugging them and loving them. mi tu mani mangaya an ni ko tu ding in chuk tir tu hai ne kan ma mole mani Somebody who would listen to their painful stories. tu mani an lung na hai ngai tha pek tu ding Somebody who will love them. tu
tu mani an ni mangai tu ding It begins with the people of God. chung hai chu lalpa mi hai an tran ding ani If my people, kami hain God is saying, if my people will do it, I will work, I will heal the land. kami hain chung chudan tho chun an ni sukdam kata an ram khom ka sukdam ding ani ti ni India needs healing. India hin suk na ba tu There is ni a lot of bloodshed in the poor red corridors of India. mi pasi hai la hin thisen su na tam ta ko man India ram hin God is saying, my people, if you pray, I will begin to heal. kami hain tong trai chun sukdam ma chutan ka ti ni People of God are a powerhouse. pathin mi hai hi thil tho thaina in tan na ding hai Power ni of God is let loose when people begin to pray. pathin thil tho thaina chu ab tong trai mi hai ko ma umani And God bless you, my brothers and sisters. lalpan ka unaw hai mal som ro sen God cheo bless Manipur. lalpan manipur mal som ro sen Amen. We have something special for our speaker. May you kindly come over here. Reverend Richard. I would like to invite the chairman.ผู้เล่นซองเสียนลาไอทิลเปกหนึ่งทางสวัสดี Thank you, Reverend Richard Howell, so much for your inspiring message. Lo ma khopel e thuril to an thokin thropui takalai ngai tlaka. Kaunon ngai talaventun Central Choir lasak dingen koveita chuzau chara women ministry today. Nei ding nei kauzam dingane. Mirim sile ring vai hai kuma al nau ni na Ping na kan nei ta suk dam kan nei ta kan vang nei kan ham chane vang pui na le pi puli na chen kan chali kan thu le le Malay na le Hallelujah Gospel
นุเมย์โปล General Conference มาสัตตักจู February สอมนิปรุกสอมนิปัสริสังขสกูสอมกูขันเรงกายะในจันอลาวนีจุดจีน่าอินทอกจุนนุเมย์โปลคมตักซาเลคาราวะทิลชะโตกงอินสุกมูอินมาซ้อนเป็นเซนทรัลนุเมย์โปลรงบอลนักคมอาหุงอาร์ลินเดียวตาทิ้งบุลลุงบุลเอบิกลายาปีเลปูหายินนุเมย์ลุงวรินตุยขุรัลอากายโนติจูจันจินชาทิลโทเทนเลนอาหุงอินขากดังลำตา30ตุยินจันจินชาชิลตูนุเมย์จูปอลินตักอันนี้อติอังเอลินvoice su na chanchin thashil tu e ko shan no mei pol rong bol na hi pathin sar chawin polin tak anita ani abikin mar ko shan lai lem chu e ko shan no mei pol ha hi tak sa le kharau tinga thil thar le thil cha musuk tu mi hai I enton role model anni ni pathin sar chawin no mei pol khom voisun hinchu presbytery som pakhat le mission field panga in thokin no mei pol member po chu sing khat sangli za som paruk lai ei lo ni ta a chulai chun active member chu sang ruk zaku som pali ei ni chun no mei polin full time worker pakhat ei ne ya women coordinator chun in mun asam khopui gauhatia noi som pani in kumlui khan ei lo in chok ta a chu abol dan ding tu hin ei bol sui me kani nu mei pol rong bol dan tlang pui program activities hai chu ram thim rong bol na hin ei tha le sung ei sum mu po za som rit alu tani pakhat na Sri Rampur chorai mission fila sang khat zaku somku pathum khan bikin pakhat abol ani chirilang su asam fila sang khat zaku somku pali khan bikin pakhat bol ani bok moirang Manipur fila ering thar hai than mulding sang khat zaku somku pasari khan inchok ani Bilpum Puibaka district le unit local church no mei pol ha in missionary a support po chu som panga anni chu baka ram thim ta dinga nikhat bazar one day mission for Christ ti hi but sai ani laka chutakan thoka sumhu suk po chu mission feel a peka arunachan mission fila plot pakhat ein chok peka chun quarter ball na dingin sum ei pek bokani Tripura bikin pakhat ei bol boka chun Assam field superintendent quarter extension na ei manga Manipur mission field office superintendent office bolnan ei mang bokani chung po baka nu hai po win ram thim ta dinga bu ngei tong China an nei lak unit local no mei pol hai in suk mason ton na din kum tin district annual conference a uma kum tin general conference a chang a uma a no chang khom in thang kum pe ya but sai ani lap chun taksa le tharawa pathin thuan no mei pol hai in suk mason ton na dingin seminar training gospel camp ti hai but sai ani laka seminar hin nu mei pol taksa le kharawa ma an son na dingin risel na le thing hlim na nu mei mo phurna now en koldan sum le pai lam suk le mangdan dam le in ren thim dan hai pathin thua in thoka nu mei hai mo phurna shil anilak training a hin nu mei chui tu mo phurna dam ma tinga chui tu hung ni thei ding hai lo but sai lok na dam chui tu ni lai sing hai tharawa anin tui than na ding dam doctrine indik tak in chuk tin na hnuya no mei pol hai in rong an bol thei na ding in training pek an ni lak gospel camp salvation camp ping than na fem tak no mei pol han an nei thei na ding in gospel camp an nole beirul mun tum
tuma nei anilak le khabuzi ei chonga le khabu tim thei chu ei tam ta chong danga le khabu tim thei chu ei la tlom hle chung hai ta ding chun pathian thu in thuk nok zula an shit theina ding le ring na kal choi na in chang lin theina ding in nu mei polin le khabu abut sai lak Bible student ei choma tu komin ei la chom nok pe ding ani chang thar lai naki tinga chui tu la hung ni thei ding hai chu sponsorship apek lak ani tul sung le mani district a rongbol na chu unit tin komin an thei top suin mani tul sung ko shan suk buk bit na dingin quarter dam le ko shan thum no chi tum an si lak district in high komin in kantu interchurch visit program exchange program 80 high kha nein chung chun anni district in sukmason na dingin program an sim lak building project dam le pathin thua fellowship an nei lak ani sumnar kau peng sang central no mai pol hin anei vi a Esther Fairel Klakata bufai no khat luka rongbol na mal som na robom lalpan thoka mal som na ei dong hai pathin ko malom thusil na sum nge senga lom thusil na anei boka chun general conference in budget kum khat ta dinga abut sai district tumin target but sai pek anni bok lak chun NEICCWA hin ei ko shan no mei pol ko member enia biennial conference an nei pha chu delegates intirin anin khompui ei chu chim ve hlak interchurch visit program an nei khom nei thanga kum khat lai khom khan ei ko shan no mei polin TBCU Tripura Baptist Christian Union High Tripura Mission Field an lo zu kan ta ani para church organization lekhom linkage in lighting na eneya EFI IEM CASA World Vision nei kot le adang dang program an neya an initiative na an mi pe changin ei zo fe ve hlak ani ole tuta report ei hang ngai khlak ta hai powa in thok khan gospel chanchin cha hin no mei pol ha hi ing ang loma nasa le ropui le ngir munin sanga ahlang kai ana ti hri thein a chanchin cha chi hring chu ei rama sang khat zakus som khan tu in alo ta nu mei tom ten tui far khat ang sawin abul an lo chana amiruk chu kum zakhat ei hang tling meu chun nu mei pol ha hi tui far khata in thoka vadung puilin from a drop to a flood angin alung ta humelani hing chen mi thui tu lalpa kuma ro puina e pek pusap tlangwal watkin ar robertsin tharau bongphang lai nat na neya theito pa lungrille a theina po senga isu hungnok ma khat lalsin thong ei tiu ati kha hrizing in centenary ei mang ta hin chu ama kuma ei lo tho ta hai po ne ka na sa in tharau bo mang tam tak krista kuma thui lu tu le midang hai ta dinga taksa le tharawa mal som na ei ni pe theina dingin lalpan nu mei pol hai mal mi som sing ro se amen how to mun tum tuman thawin an honga an ni le in mel red na hun toy te hang mang ai no nga la ne am hasatakin pilal remsem myangir pek sin la centenary ngai na anei tu chan changa wai tu ko hung change ai lo mem em ani adoda pu zevi tu sing hai nu pa myangir pek hai sin la in falain thokin lo manum anni second in charge 109 CRPF deputy commandant ani son adoda pu zo thang sang in tawate aizol mengir pek sen la annu pa nan hunga ai lo mem em ani len chung ro centenary guest house gate
ro pui takhi ama ani nupa donate ani ei lo me mani John Mr. and Mrs. Steve Lee Rojema USA anupan mengir pe ka sin la Keep standing please remain standing please They have been supporting actively the the Gospel for Asia, the Word for Asia, and also supporting the Meitei churches in Manipur. Thank you so much. We are happy to have you. Be seated, please. Tôi hiện ai hậu tu pu HT sang liana hi teng hen me hongir pek sin la stage ming pandingen ka hai feel ani. A chairman kam hongir baksin la. Okay. Pu HT sang liana hi. Vice Chairman, National Commission for Minorities, New Delhi, Ania. Airit Sengan Amahi, former MP, Parliament, Indian Parliament, Buzola, Krista Pasalcha, good benefit. President Barack Obama, Nikuma, breakfast table ot vetu ani lain ei lo me mani chu chau chu ne loin thu tak indik ar het chu parliament rozola khom ngir puingam ani Delhi sikpui roi festival chumin hi zona hi indon ania pu HT sanglen Krista pasal cha la tam tak phok tu ring tu thatak inia eng tinam parliament ne eng tinam hi politics a ihang nel he eng angam a harsa am ati a indona chu trum chon harsa hle sen la khom Krista ming chana trong trai na le parliament a hin Krista hepui tu ni witness ni hi katum thlatani atia ei lo me mani vai sun hen lom ati me lei lom je suklang na in thil pek ei hang pek dingania tu hen hong hai sen la thang so pon amasa in sileita cho ei chairman in sil sen la a thome pasal cha is ta dinga pasal chan sun jam pe dinga hi house of Dr. HT Sangliana, distinguished public servant, former MP of Parliament who stood by his faith and believed in God as a Christian and continues to inculcate the true spirit of Christianity in India. Gospel Centenary Celebration Committee, Independent Church of India, Selmat, Chorachandpur, Manipur, February 5, 2010. ring takai rong bol na Christian ni na in zak puilawa na hun paya lain chu kan choi moya kan ret puina chetin antinan he kan pek chene tu hiền ril nom anh này chun hun toi te hang pek ani Maram kaltlanga Manipura Centenary aron khenna ni changa kumza lomna ropitaka pathianin lotel ve thei tura hunmin pe hi kalom tak zeta chuba ka hetenga choi moina tolo puan le hei thil jek moi tak min pe hi junglama changa pathianina min ron pek ani ti ka sia kalom mani tuna hian National Commission for Minorities in he celebration ropui tak hi chimturin commission ayo in karon kala
ติจวนเวนะเฮลายากะโลเตลเตเลกันลมดานที่พอเฮียงมาเช่นกรีปอตังตินกะโลกลนัชันเบรจอกจูเฮมีอโลเตลเทตูระดิวตี้อินเซียมินอิมพัลเชเวลาเบียกินตุเตนเงติเชียร์ละว่าอันฮาลมุนสรีโลตุมาโลกัลปากกันเนี่ยตุกินักขันเบียกินปฐุมอันฮาลตัวนะกวัดโลตัวเต้นกันไม่เตะอุณาวเตะสิดุลคาสต์อัตรังโลลูดเตะอันนำสังโจกอัตรังโลลูดเตะตั้มตักจนปุยง่ายและอดีตหุ่นฮาร์สัตก็ก็มุอินกระดิลรวนคอยแหล่นักตุกละมาและตุกและละมาปลีดังเตจุกลัดหลอกกูลโดนะวันนี้เฮลายกันนี่โฮกันทุกโฮมกันมุฮินกันมิชชันนารีกันท่อนชัวตัวเตหิลัตกะไวรัมาตกันท่อนชีนะกันบุญนายเตะไม่เตจิงฮินเองจังกันมิชชันนารีเตหิทอกติกันเทลวะอามารอจูติตกะกันเทนอมาอิสุคริสต์ละเทโลตั้มสีหิกันทอกคุมฟูไม่ชีนมิดสุเลติฮิการิลรัวละอมาจูวางเงินเฮลายาเกนี่โฮจิงอ่ะพอเห็นมีมัลอังเตเลกอรันอังเตปัวไม่เตโฮเนนะจันจินทรัสิลฮีอาวัตถุเอ็มติกันไงตัวธารตานอัตเลนกัสยาติจวนคอมมิชชันนีน่า minority commission นีน่าทิลรวมมันดานินอินเดียรัมเฮมินอร์ทอีสต์สเตทปัสรีเล่ออริสาเล่จาร์คันเล่ชัตติสกาดสเตทเตบิลตูรินกักุตาดาอานียาคริสเตียนโฮเทฮาร์สัตนะa group ang tele mimal ang tia an nei apiang chu ka tebula ka dokana lo thleng tur le ka bua sai tur ka chin tur an nia ka chin fel tur an nia chu tiang kong zonga chuan tun ma a helai kan zinga landmines engani awanga tam tak lo thi to tele liam na lo tok to te po kha parliament ko omlai khan thei to pin ka lo tang ve thinaข้างจุงจังฮาร์สัตนะละนี่แหละสุรการจังก์ compensation ลำพูโลเตเองมาจากอินอมกริงะทีนี้กันสิไปเทรนขัดเตปอามาอินทัดตียดิกโลตะกันอันโหตุเตียนอันรอนรีพอร์ตชินกันโลทรานเวนั่นแหละกันโลดีลปุยนาวางะเทรนขัด pension family pension มุตโตเตปากะอัมโลเตเอ็นละอมบักินกริงะจุดที่ชวนมีมัลอังเตปอิน minority Christian อินนี่น่าวางะตูนก็ดินหุนาเฮียนจันปุยเทอมจูดินหุนาก็ดินตากวังเฮียนขัดยังที่ละเองหมดติตัวเล็กสอยตัวเล็กดีลตัวในเตค่ะกันอมันชวนอัฐารินทารอนทอุละเทโตเป็นโลจังไงตีกันสวยนี่กะโลเมอุสังเลนลังอิรลาปาสตอร์บิสวาจิตปานีI want to request Brother Pastor Biswajit Pani to stand where you are, along with the children from Kandamal. Oh, le, tu hen anum rem chang noa pusang len. Ngen che thil Centenary hen thil panhi phut che aneya. Apakhat na chun. Kandamala ayu now high Orissa State Christian ring tu han. Harsat natam tak antuk ti ay reda voisun hen nu le pa nei talo hai naw farha parit an thoi tu hai le som annia an reng hi takin anu mani anni chu voisun hen an mel mu inom kan ring ami rogal chu tu hi an lan sunani le nan nian ren chang noa chu le chon anni chu theito ba lo thang pui ding le India ram mar sak bela ring ai ni zo na tlak hai hi India ramahin minority ania kai minority hai represent to inilain theito ba I thang pui pe dingen Centenary hengen kan fil chen kan phut chen ni le lo me announcement ding tren khat lane hang la tleng leite voisun chanung buffalo win tu comment loi lo dingen Centenary Committee in Afil Chewani
buffalo in tu comment loi loading zanita bufa plate semsuk pauka sing ni le sang ni ania voisun hen sing ni le sanga fak ding en roi ai bot saya zanita sing ni le sanga fak dinga bot saya kha ai fak zo no dewa bom rang som pani fak seng lo reng kai teng an phur phai no ka ne chu lein tu khom buffalo wa kir lo dingen Centenary hegen ngai na tak neng fil chewa abik taken voisuna roi hi pilal rem sem minga e hei the ani dek bi khomane to hin special presentation Central Women Department an thokin hong mang dingen hei koweti voisun lalpa ro pui na dinga kan hung lam na dinga hin zan khat khan a ji mi tam takin an shet no lein I ei lom si kum za khat ei lom si hai suk lang na dinga kum za hai in ji ania ei sitin an hung ting hai chun an ribon le an kut chang chau kan shetin ti a poi kan ti khopela ni tam tak thatam tak seng ania chu el khela I an uniform hai mani nan hungin tuma chu phalna pe tu hai chu an pasal hai an ni a nu pui vong an ni a nau pali panga nei hai a chen lem chu mak pa nei ta hai an ni a chu lei chun an pasal hai kha an chunga kan lom bek beka atharin lom thu kan hang sil nok
par ke bullai an hung sim ding ani parte bullai takel an hung sim ani department ICI nu mai department ani lain ICI tin di ani ICI
Pastor Kira nok dengan ni Kumza kat 100 ICI activity chi tum eng ena mitatlai le pathenin athar takin malsom rose tu hin recognition and appreciation nei ding le hun mang ding in secretary hun lo hang pe ngai ti recognition and appreciation pek ding tam tak ei na ya chu hai chu voi khat in khoma pek seng ani no lein in khom zatin a group in ei the ania zanita ei pek tam tak hai kha hun chep cher lein ril trul tam tak sen kom ril man lovin ei uma voisun ei pek ding tam tak ei select no bok lein e ril trul met khom ding ani ti chu masaneng ril ni sen la voisuna recognition pek dinga ei hong thlang hai chu pi len za khol ningata chon pi thang len zawin zuyata chon pu lalzar bi sinate ningata chon pu el keivom professor lal den pi run chong chon pi lal rem sem ani dingani amasa takin tu hen pi len za khol aya ladingen Dr. Lal Zakung f to sing kai kawane pi len zakhol hi laphok tu ropui tak vaisun chena Manipur le mundang danga ahla hai ring tu hai kalchoina misok tu le michom tu ni jengani tu hen upa Dr. Lal Zakung hitaken hongsen la anu aya ladingen hi recognition hi ang kawane chairman mehungir pui baksen la an hlan tu dingen le adoda pi thang len zo ai hang ko ne pi
pi thang len zo aya lading atupa kenet varte silonga in thokin e hang ko bokane pi thang len zo he women promoter in ketar hil angkhan nu mei choi tu leader ro pui takal ko ran hlom te bul tran an ni laya leader a leadership choi tu ni na ei thei ngel thei lo ei rit jing chu chu choi moi na chu ei pe ka ni le adoda pulal zar bi sinate hiteng hin mi hung kai pek sen la fak le don jong na konga ama hi passion fruit el khela ko ran project tam taka trangkai na ko ranin anei ni chong hai chu ai pek de ne ko pa pek together hiteng hin mi hung kai pek sen la souvenir memento le recognition souvenir a copy na in landing ani tu hen pu lal samon lk vam new delhi voisun hen rem chang no na lein hungan lang thei no ama aya lading reverend ze thanglur new delhi ang ko ne reverend ze thanglur hiteng tu hiền professor lal dena tiếng stage mi hung kai pek sin la professor lal dena hi Manipur University a history department head ania ama hi mar historian le mar hai chau ne lawin Manipur in historian ngai lut researcher ngai lut anei chu ama hi ania hi thil taka thilai je kang hen hang temel kata chai e ring ding ni rose a reputed mar historian and a researcher whose findings settle the date of Watkin R. Roberts' entry in Senvon tiani Watkin R. Robert February ninga Senvon ahong lu ti hi ama London Museum adam well sadam in jinin research ajuthoa chu finding chu e misetil pek borok fi tak le ching taka sim tu ani lein pi run chong hi laphok tu ropui takel mar nu mei highlight marel ni laun Manipur simtlang nam highlight ko ran highlight hin laphok tu ropui taka e nei khil nom anei met lein toy te hun pe met ite voisun hen fam takanurun chong ropui taka choi moina hi pe ka kan lein trong no thei nin kan riet noa tlom sien la tam sien la celebration committee en milape khramai sien la chu kan hei thang ve nom reng lein Reverend HB Lo Thang Finance Secretary Hong Sen la mi hong la pek ro sele Pilal remsem he stays in mehung kai pek sen la Pilal remsem hai nu pa hi pathen mangai tu ania India ram mundang danga big in bolron takan ne chule chun vai son hen lom umei ti a hi choi moi na hi ei pek ding ania
Ezik dan ta khomi hang tim lang ei la hang numa Mr. K. James Lalrong Bolle Mrs. Lal Remsim servants of God who have made indelible contributions to the spread of the gospel and constructed many churches in India Gospel Centenary Celebration Committee Independent Church of India Selmat Churchanpur Manipur February 5 2010 tiani John Voisun hen Voisuna ei roi hi cheng noi tel sengin ahong sponsor ania New Delhi muna a in nge ya fe in Azufil na in za takin ahunga tangka tam tak sengin ahong theilein ei lom em ani ril nom anei toite ril dingin hun ei hang pe kani Voisun kan phulawa hi a gospel centenary ngai tu hain soi moina ro pui tak an min hlan hi ro pui le lom kan ti tak zeta kan phula yani noa ei lalpa Isu Krista zarani voisun in ei lalpa Isu Krista in ro pui na le choi moina po po chang ro se sang khat zaku som lai khan Wells in thokin missionary hungin pu Watkin Robert lampui khom nei lovin sen von tlanga thul pukara fe in ei ni lai chan chin tha ami hang rila chu hung pe in voisun hin kumza atling na ei lom ania voisun hin I mana ei tho ve ding ei ti chun kumza chen gospel chan chin tha hin ami lo thui ta hi ei ni ha hin I mana ei tho ve ding ei ti chun India rama anthim namuna hin chanchin thamaya elvar tu ding ei ni ti hi voisun in ei rit kanu mani chulain voisun in missionary tam nok zul pirsuk ding nei lung relin si meita ei thim leile ei tin leya lalpan amiko aninoa mi mola ing ni lo hai khom lalpan amang numa Delhi muda haile vairama haile mundang danga hai Tripura hai lalpan ami mang numa ni ei mol dan in lalpan ami mangelani ti hi ei ring zo kanuma tulai lalpan Tripura ramle Punjab rama dingin tu kumhin amin mutira chulain Tripura rama April ni som ni pakhata in thokin May ni som thum chen bungai tong trai rot ania chuchutaka hung thang dingin ka fil chewa April ni som ni pakhata in thokin May ni som thum chen bungai tong trai ding asuna zanin Tripura ram ta ding le India ram ta ding nei tong trai ding ani chuchun tulai Punjab rama lalpan nasatakin sinathoa nakita ei thurhil tu narhil tak angkhan Sardar ji hai lukom hai lai hi gospel chanchin thahin tu khun sinatho tan me kani ei ni chukum za ei lo ni ta arhil tu ding ei ni veta ni India ram suk eng tu ding le parliament khulal pan ei ni mar hai ing ni lo hai ami pe kani voisun in lalpa ta ding in peng ei tiwa India rama chanchin tha elvar tu ding in kumza ei ni na hin lalpa nang le ke yami ko wani chuding chun ke khom ka ring nun hi kan hla na ni tu ta kumlem ta July tha kan lalpan Sardar ji hai mi som panga ami pe ka ei pastor reverend melom thang hai le tuya kan sunem phuma ke khom du mai nin la khom ka nem phum ve wang ani September tha kan som paru kami pek no ka tu khom kun som ing za ti namani an mi nga kani nang le ke lalpan sanchin tha shielding in India rama elver tu dingin ami nga kani lalpa ro piro se amen kalomi lo maประเทศนั้นเราปุยนาจังรอเซทั้งโซปนอินสิลติรดิงจอยมอยนะทั้งโซปนเปกดิงปัจนีจานิตาหงไทยนอไฮไว้ส่วนเห็นอันเมลัยมาล้อมไม่เตียอภัคันนาเรเวนบนจงหนงเมทอดิสกอรนาอินทวินอามาฮิเซนวันโคอาปาสตอร์สินทออินอาราดไลเลอาหุนชาโปโลมังเวตัวนี่จูเลนฮิเตงินมีหงแปกเซนลาอามาอายาลาตูดิงอัตุปะรางดังเลน
hitake hen stage mi hung pek sen la adora Reverend Darkung Saikot Myung Pek Sen la EFCI ko hana pensioner ringum taka lalpa rong lo bolen a hun hai lo mangvia a tram top sin khom rong bol na nei jing tu ani ama hi e re thei dan dingen pi lal rem sem pa ani le kahun kamhangzo lom thu kan ril che ti kha rengin pathin choi moi nan sakeita benediction na hun mi khar pek din reverend HL lal tholin eng kau ding ani tuinel ha thoi tu hai khan mi hong in roi hai sen la May the love of God and the grace of our Lord Jesus Christ and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us both now and forever. Amen.